Mbifurije igitondo cyiza, mbifurije kuramuka neza, mbifurije komeza kugira ibihe byiza kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri kino gitondo cyo kuri wa gatandatu ku itariki 28 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2025. Twizere ko mwese mwaramutse neza, twizere ko buri umwe wese ameze neza. Mwaramutse mute, mwaramukanye amahoro y'Imana, natwe twaramutse neza. Hanyuma mutubwire uko mwaramutse nuko mumerewe mwanya bitekerezo. Hanyuma rero munyemerere mbageza amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. U Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze gushyira umukono ku masezerano nyene, amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono rero bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaranasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda uwashyizeho umukono ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ku ruhande rwa Kongo ni Madame Therese Kayikwamba, nawe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu. Nibiki bikubiye muri aya masezerano, nibiki byaba byiganjemo muri aya masezerano? Ntujye kure, turabirebera hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyobora Kongo yamaze kuvuga yuko mu gihe bwana Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarika ibigendanye n'intambara ikomeje kubera hano ku butaka bwa Kongo imaze imyaka n'imyaniko, kimwe mu bintu bikomeye cyane yazitura bwana Félix Antoine Tshisekedi yazitura Trump. Tshisekedi yavuze yuko yazamusaba igihembo cyitiriwe Nobel cyangwa se igihembo gihabwa abantu baharaniye amahoro. Ni mu gihe mu minsi mike ishize bwana Trump yumvikanye avuga yuko ibintu byose ari gukora n'ubundi atazigera ahabwa kino gihembo, ariko avuga yuko yakabaye agihabwa nk'inshuro 5 zose. Bwana Trump akomeje kugaragaza ubushake ndetse akomeje kugaragaza uburyo bwose bushoboka ashobora kuba yashakamo amahoro hagati y'impande zombi, ariko kandi ku rundi ruhande n'umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragara mu guteza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, kuko benshi bamushinza kuba hari uruhande rumwe abogamiraho mu bihugu bimwe na bimwe, ubundi ugasanga amakimbirane n'imvururu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, kuba dukurikiye bari mu Burundi, mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije amahoro y'Imana cyane. Munyemerere turebere hamwe rero ibigendanye n'aya makuru, ariko kandi reka nkusabe gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe amakuru n'ibiganiro byacu, ubashe kuzajya udukurikira mu buryo bworoshye no mu buryo bwihuse. Utanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ubwo abari bwota amasimbi namwe ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza cyane. Imwe mu nkuru zikomeje kuvugwa rero n'uburyo u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo ari kuwa gatanu tariki ya 27 Kamena byasinyanye amasezerano y'amahoro, umuhango wabereye Washington DC ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku ruhande rwa Kongo yasinywe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyine w'iki gihugu Madame Therese Kayikwamba. Nk'uko bigaragara umuhango wo gusinya aya masezerano kandi wanitabiriwe n'abarimwe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mike Rubio. Mbere yuko kandi aya masezerano asinywa, Rubio yashimye impande zagize uruhare ngo aya masezerano abe yasinywa, zirimo kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Leta ya Qatar n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika Ambassade Blessing. Nk'uko bigaragara yavuze ko kandi Amerika yahisemo kunga u Rwanda na RDC, kuko rero n'ubundi Perezida Donald Trump ari umuntu ushyira imbere ibigendanye n'amahoro n'ituze. Nyuma y'uko kandi aya masezerano yaramaze gusinywa, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yashimiye Perezida Donald Trump kubw'uruhare rwihariye yagize mu kuyashyigikira. Yavuze ko kandi ari amasezerano y'amahoro ari umusaruro w'amezi yaranzwe no gushyira hamwe rero imbaraga bigizwemo uruhare n'impande zigiye zitandukanye. Yakomeje agira ati ni ingenzi cyane kuvuga ko Leta ya Qatar yagize uruhare rukomeye cyane rwose, cyane ko ibiganiro byagejeje ku masezerano y'uyu munsi n'ubundi byatangiriye i Doha mu gihugu cya Qatar. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda kandi yagaragaje ko rero umutima wari amasezerano wubakiye ku mwanzuro wo gushyiraho rero n'ubundi urwego rw'ibijyanye n'umutekano ruhuriweho n'u Rwanda ndetse na RDC.
yakomeje agira ati icya mbere kizaherwaho rero nyine no gushyira mu bikorwa rero gahunda yo gusenya FDLR bigakurikirwa no gukora ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Yunzemo ati binyuze muri ariya masezerano kandi twiyemeje gufasha muri gahunda yo gucyura impunzi ziri mu bice rero bitandukanye by'ibihugu byacu, hamwe rero by'umwihariko n'ubufasha bugiye butandukanye buhuriweho cyane cyane amashami ya Loni yita ku mpunzi ndetse n'ashinzwe gucyura impunzi. Gushyiraho rero uburyo butanga umutekano ndetse n'agaciro ku mpunzi zitaha ni ingenzi kugera ku mahoro arambye. Bwana Ndongere kandi yanateguje ko inzira iri imbere by'umwihariko ishobora kutazoroha bijyanye no kuba rero hari andi masezerano yagiye asinywa ariko bikarangira adashyizwe mu bikorwa. Icyakora yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye gukorana na RDC mu rwego rero rwo gushyira mu bikorwa rero ibyo biyemeje. Minisitiri Madame Kayikwamba wa RDC we yagaragaje ko ari amasezerano atari insinzi ya diplomasi gusa, ko ahubwo by'umwihariko ari insinzi kuri miliyoni z'abanyekongo bamaze igihe rero barabuze amahoro ndetse n'umutekano. Yunzemo ati arerekana iherezo ryari ritegerejwe ryo kwigarurira ubutaka bwa Kongo ritemewe ryahitanye abantu ibihumbi amagana kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka honyine. Kinshasa nayo kandi yijeje ko rero izashyira mu bikorwa ari amasezerano mu rwego rwo kubaka ejo heza abaturage bayo nk'uko bigaragara. Aya masezerano yavuzweho byinshi by'umwihariko, ariko kandi Ambasaderi Olivier Nduhingire ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga ko hari byinshi byagiye bivugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, ariko kandi ugasanga ntawe bihuriye n'ukuri. Nk'urugero, African Intelligence, ikinyamakuru cyandikirwa mu Bufaransa, kimaze igihe gitangaza yuko muri aya masezerano u Rwanda rwarakomeje gusabwa kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiherutse kugaragara ko atari byo ahubwo ari ibinyoma, ndetse kugeza amagingo aya ngaya bikaba byarashimangiye ndetse bikaba byarerekanye uburyo rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Amakuru atugera avuga yuko kandi mu bigendanye n'aya masezerano nta hantu havuga yuko u Rwanda rugomba gukora abasirikare muri Kongo, kuko nta musirikare w'u Rwanda n'umwe ubarizwa ku butaka bwa Kongo. Icyakora muri aya masezerano nk'uko Ambasaderi Olivier Nduhingire yabivuze, yashimangiye yuko kimwe mu bigambiriwe cyangwa se kimwe mu bintu bisa n'ibyikijweho cyane ni ugusenya uyu mutwe wa FDLR, hanyuma wamara gusenywa u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka, kuko u Rwanda rwashyizeho zino ngamba ruvuga yuko rero ari uburyo bwo kugira ngo rukingire umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu, nyuma yuko rwavugaga yuko rufite impungenge z'ibikorwa bishobora kuzahungabanya umutekano bikozwe na FDLR nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma rero Bwana Felix Tshisekedi Chilombo ati Trump nasoza cyangwa se nahagarika ino ntambara cyangwa no makimbirane, njyewe niyemeje rwose kuzamusabira igihembo cyitiriwe Nobel. Ni Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yavuze ko yaba uwa mbere rero mu gusabira Perezida Trump guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe rero yabasha kurangiza amakimbirane hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda. Mu kiganiro mu cyumweru gishize yahaye umunyamakuru Hariana Valence Victoria w'ibiro muri White House bya Perezida wa Amerika, kigatangazwa kwa kane. Tshisekedi yavuze ko ubumwe bwa Afurika ari icyuka, ko rero iryo ari isomo yavanye muri iyi ntambara burasirazuba bw'iki gihugu cye. Bwana Tshisekedi yavuze ko yavuze ibi mu gihe by'umwihariko nyine ku munsi w'ejo kwa gatanu Washington DC aribwo habaye nyine gusinya amasezerano hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, amasezerano by'umwihariko agomba kuzana amahoro hagati y'impande zombi nk'uko bigaragara. Ingingo zirambuye zikubiye muri aya masezerano by'umwihariko ntabwo zizwi, gusa ashingiye ku kumvikana guhagarika imirwano ndetse no gukemura impungenge z'impande zombi ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'icyumweru gishize Bwana Trump kandi yivuze ibigwi ko arimo rero gukora ibintu bikomeye cyane mu kugeza ku mahoro ibice bitandukanye by'isi biri mu ntambara. Anavuga ko agiye guhuza u Rwanda na RDC bigasinya amasezerano y'amahoro nk'uko bigaragara.
Kuri aya masezerano kandi yari amaze kwemezwa n'abahagarariye impande zombi. Bwana Trump yagize ati uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane kuri Afurika kandi by'umwihariko mukuri ni umunsi ukomeye cyane mu isi, ariko kandi sinzabihemberwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ibi byatumye rero abasesenguzi bamwe bibaza ko rero Trump yaba mu by'ukuri rero yifuza icyo gihembo kugira ngo aboneke nk'umugabo rero ushaka amahoro mu isi, mu gihe hari abavuga ko kandi akora ibintu mu nyungu bwite za Amerika n'ubutegetsi bwe. By'umwihariko umunyamakuru uyu wo muri White House yabajije Perezida Tshisekedi niba yasabira Trump igihembo cy'amahoro cya Nobel naramuka agejeje ku mahoro asesuye muri aya makimbirane y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda. Bwana Tshisekedi yasubije ko ashimira uburyo rero Trump iki kibazo rero yakigize icye kandi kirimo rero kugenda neza, aho rero ubu tugeze aho rero twemeranya kuvugana mu masezerano y'amahoro. Yavuze kandi ko ubutegetsi bwa Trump bwashyize imbaraga mu gushaka amahoro ndetse no mu yandi makimbirane mu isi nk'intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine, intambara mu burasirazuba bwo hagati, ati ndetse naho hagati by'umwihariko y'u Rwanda ndetse na RDC byose yarabikoze. Yongeyeho ati nibaza ko Trump rwose mu buhuza bwe rero n'ubundi nabasha kurangiza iyi ntambara, yaba ku igihembo cy'amahoro cya Nobel naba uwa mbere mu kukimusabira. Ubumwe bwa Afurika tuvuga nta buriho. Bwana Tshisekedi yabajijwe icyagenze nabi rero mu buhuza bwa Rwanda n'ubwa Nairobi, asubiza ko ubwo buhuza ntacyo bwagezeho kubera kudashyira hamwe rero n'ubundi kwa Afurika, bikaba rero nyine ngombwa ko Qatar ndetse na Amerika ari byo byihagurukira. Ati ntabwo nshyigikiye rero igisa n'uburyarya dufite hagati yacu nk'Abanyafurika. Turavuga byoroshye ngo rero ibisubizo bya Afurika ku bibazo bya Afurika, ariko kandi iki kibazo tumazemo igihe cyatewe n'u Rwanda cyamfashije n'ubundi kubona neza ko iyo ntero ari icyuka gusa. Dufite ibimenyetso bigaragaza ko rero n'ubundi twashotowe n'u Rwanda, ariko sinigeze mbona ibihugu bya Afurika nibura rero ibihugu byinshi cyane bihaguruka ngo bibyamagane. Ibyo bamwe rero n'ubundi muri bagenzi banjye bambwiraga mu nama z'abakuru b'ibihugu, bambwiraga ko turi twenyine rero n'ubundi ati ntitwashobora kubivugira mu ruhame. Ndashimye Perezida Lorenzo Wangora wabaye umuhuza mwiza akagerageza uko ashoboye kose, by'umwihariko nanashimira ibihugu bigize SADC, ibihugu bya Tanzania, Malawi ndetse na Afurika y'Epfo byafashe iki kibazo nk'igikomeye kugira ngo tugire aho tugera. Nashimira kandi Uganda, Kenya, Burundi, cyane cyane Burundi bagiye ku ruhande rwacu bifatanya natwe. Birababaje ko rero nisanze ngomba kuvuga ibihugu kuko rero n'ubundi ibindi byinshi bitagize ubutwari nk'ibi. N'ubundi iki nicyo rero kibazo dufite hano muri Afurika. Dufite ubumwe kandi bwo mu magambo gusa, turabivuga gusa, ariko nta bumwe rero. Ni isomo nigiye muri iyi ntambara. Ubumwe rero bwa Afurika tuvuga nta buriho, nta n'ubuhari. Leta y'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ihakana ibyishinzwa na Kinshasa, ivuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwananiwe gukemura ikibazo cy'abaturage bayo bamburwa uburenganzira bwabo kugeza bafashe intwaro, kandi ko rero ingabo z'icyo gihugu n'ubundi zikorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo u Rwanda ruvuga ko rero biteje nkeke umutekano warwo. Abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwa Tshisekedi babunenga kunanirwa rero n'ubundi gukemura ibibazo by'ibanze, guhitamo inzira y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kwitabaza ibindi bihugu ngo birwane intambara muri ako gace, mu gihe kandi igisirikare cy'igihugu kidafite ubushobozi bwo kurwana izo ntambara. Mu gihe kandi uyu munsi bikomeje kugenda bivugwa ko aya masezerano agomba gushyirwaho umukono, benshi bakomeje kwibaza ibizakurikira ndetse n'uko bizagenda. Gusa ikibazo gikomeye n'ubundi iki kibazwa nuko rero bizagenda hagati ya Kinshasa by'umwihariko n'uyu muhari wa M23 ubu ngubu ukomeje kugenzura ibice bitandukanye by'imijyi ya Bukavu ndetse na Goma mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Nk'uko bigaragara, amakuru avuga ko ikibazo cya M23 ndetse na Kinshasa by'umwihariko kigomba kuzakemurwa n'ibiganiro by'impande zombi byaduha muri Qatar. Ibi biganiro uburyo byabaye rero bisubitswe mu gihe abari bahagarariye impande zombi bahawe inyandiko z'ibanze z'amasezerano nyine y'amahoro kugira ngo bajye kuyigaho cyangwa se no kuyaganiraho bamenye niba yakubiyemo koko bashobora kubyubahiriza. Mbashimire mukomeze kudukurikira.